آدم عليه الصلاة والسلام. Адам алейхиссалам дейді. الاسم اسمه آدم. Аты Адам болған, Адам. هو أول نبي. Бұл ең бірінші пайғамбар дағы болып есептеледі. أبو البشر. Адамзаттың атасы. خلق الله سبحانه وتعالى بيديه. هذا إكرام لآدم عليه السلام. Аллах Таала өзі аға сыйлық көрсетіп, аны Аллах Таала өзінің екі қолымен жаратқан. من الأمور التي أكرم بها آدم عليه الصلاة والسلام. نعم. Ошондой эле Аллах Таала ушул адамга өзүнүн сыйлык көрсөткөн нерселерине дагы кирген. أن الله سبحانه وتعالى خلقه بيديه. Биринчиден некен Аллах Таала Адам алейхиссаламды эки кол менен жараткан. ونفخ فيه من روحه يعني هو روح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى. Аллах Таала өзү жараткан, Аллах Таала өзүнүн рухтан ага үйлөгөн дейт. نعم. рухтан салган. وأسجد له الملائكة. سجد أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة عليهم السلام أن يسجدوا لآدم. Жана Аллах Таала периштелерге Адам алейхиссаламга сажда кылууну буйрук кылган. لكن السجود عبادة صح؟ Бирок сажда кылуу бул ибадат, туурабы? لمن؟ Кимге ибадат? لله. Аллах Таалага. هم عندما سجدوا عبادة لله ليس لآدم. ما يمكن نعبد غير الله سبحانه وتعالى. Качан булар сажда кылганда, булар Аллахка ибадат кылып сажда кылышкан. Анткени Аллахтан башка бирөөгө ибадат кылуу мүмкүн эмес. أنت تطوف حول الكعبة. Мисалы сен Кабаны тегерен отасың, таваф кылып отасың. تعبد الكعبة؟ Сен Кабага сыйынып отасыңбы? لا. Жок. أنت عندما تطوف تقول هذا حجر، الكعبة حجارة. أنا ما أعبده، أنا أعبد الله، أنا أمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. Сен айтасың, мен таваф кылып атканда мен буга сыйынган жерим жок, бул жөн эле таш. Мен Аллахка сыйынып атам. Мен ушул неге тавафты айланып атам? Анткени буга Аллах Таала мага буйрук кылган деп. تقبل حجر أسود. Мисалы кара таш деп өбөсүң. تعبده؟ والله ما نعبده. Сен ага сыйынасыңбы? Жок дейт. Аллахка биз ага сыймайбыз дейт. نعم أنا أقبل عبادة لله سبحانه وتعالى. Ооба, мен аны өбөмүн. Кандай дейт? Аллах Таалага ибадат кылуу ниетте. إذا ما يمكن أن تصرف العبادة لغير الله. Демек Аллахтан башка эч кимге ибадат арналбайт. الله سبحانه وتعالى علم آدم أسماء الأشياء. Ошондой эле Аллах Таала Адам алейхиссаламды бардык нерсенин аттарын үйрөткөн. يعني هذا ماء، هذا طعام، هذه شجرة، هذا حجر. Мисалы бул суу дейт, бул тамак, бул таш, бул бак, бул дарак деп ушундай баардык нерсенин аталыштарын үйрөткөн Аллах Таала. نعم. أول قصة في القرآن في ترتيب القرآن الفاتحة، البقرة، العمران، النساء. أول قصة وردت في القرآن هي قصة آدم عليه السلام. Куранда тартиби менен окусак, мисалы биринчи Фатиха сүрөсү, анан Бакара, анан Али Имран, Ниса ушун тартиби менен кетсек Куранда, эң биринчи Куранда айтылган окуя бул Адам алейхиссаламдын окуясы. أول زواج في التاريخ حواء، لأن الله سبحانه وتعالى إكراما لآدم حتى لا يستوحش خلق له زوجة منه. نعم. Ошондой эле тарыхтагы болгон эң биринчи үйлөнүү бул ошол Хава энебизге Аллах Таала Адам алейхиссаламды өзүнөн жаратып, ал жалгыз жүрбөсүн деп, жалгызчылыкта калбасын деп, ага өзүнөн ошол ага аялды жаратып койгон. وجعله يسكن في الجنة. Жана Аллах Таала аны ага сыйыр кылып, аны бейиште, аларды бейиште жашатып койгон. وقدر الله سبحانه وتعالى أن إبليس يوسوس لآدم. Жана ошо Аллахтын тагдыры боюнча ушундай болгон, ага Иблис келип туруп, ал Адам алейхиссаламга васвас кылып аны азгырган. آدم عليه السلام إبليس أقسم له بالله، وهو كان يعتقد أنه ما يمكن أحد يحلف بالله كاذبا. صدق إبليس وقاسمهما. نعم. Куранда айтылат да, Иблис келип туруп, ал экөөнү касам айтып, адаштырып атканда касам айтып сүйлөгөн да. Адам алейхиссалам ал ишеними боюнча мындай эле, кайсы бир адам эгерде Аллахтын аты менен касам айтып сүйлөп атса, ал жалган айтуусу мүмкүн эмес. Ал демек чындыкты айтып атат деп, анан ошондуктан ага ишенип алган дейт. وبعد هذا تاب الله عليه. هو تاب واستغفر وتاب الله سبحانه وتعالى عليه. Бирок кийин болсо алганга кылгандан кийин Аллах Тааланын тобосун кабыл алган. Ал тобо кылып Аллахтан кечирим сураган, Аллах Тааланын тобосун кабыл алган. ذنب واحد. Бир күнөө кылган, бир. وكان في متأول كذب عليه إبليس وحلف له بالله. Биринчи күнөө кылып атты. Экинчиден ал деген күнөө кылганда себеби болгон, ал деген туура эмес түшүнүп алган. Анткени Иблис келип туруп аны ушинтип алдап койгон, касам Аллахтын аты менен касам айтып. وتاب الله عليه. Бирок анан Аллах Таала тобосун да кабыл алган.
طيب أنت كم ذنب عندك؟ Ama kıl sen de deydi misal. Sen de kança deyin günahın var deydi. وما أعلمك الله أنه تاب عليك. Bir o في عندك صك نعم. توبة؟ لا. طيب أنت انظر إلى ذنوبك لا تنظر إلى آدم عليه السلام. Sen o Adam Aleyhisselam'ın günahını karaba dedi. Sen özün günahlarını kara dedi. Sende gepildik var o dedi sende. Buna sen günahın geçirilgen dedi. Sende tövben kavulalı degen sende bir kanayda bir gepildik var bu şey. فبعض الناس يبحث في قصة آدم عليه السلام ما نستطيع نتكلم بكلمة على آدم عليه السلام لأن الله تاب عليه. Кейбір адамдар бар, Адам Алейхисаламның оқиғасын оқып, аны изілдеп, эмне деп қандай бір издей беришет да. Биз эч кандай Адам Алейхисалам тууралуу сүйлөнгө эч кандай акыбыз жок. Анткени Аллах Таала анын тобосун кабыл алган. يقول بعض العلماء رحمهم الله لا نستطيع أن نتكلم بكلمة زائدة عما ورد في القرآن من قصة آدم عليه السلام. ما يمكن نتكلم بشيء بعد أن تاب الله عليه. Ошондуктан кейбир адамдар мынтип айтышат. Куранда Адам Алейхисалам тууралуу ошол окуясы тууралуу айтылганга биз бир дагы сөз кошумча кылып эч нерсе айта албайбыз дейт. Айтканга акыбыз жок. Анткени болду. Ал окуя бүткөн, Аллах Тааланын тобосун кабыл алган. وهل كان هذا الذي قدر الله سبحانه وتعالى من نزول آدم إلى الأرض خير أو لا؟ نعم اسأل. Эми суроо дейт силерге. Эми Адам Алейхисалам ошентип жанагы окуя болуп анан бейиштен жерге түшүп калгандыгы. Бул жакшылык болгонбу же эмне? Бул жакшы болгонбу же кандай? يقول ابن القيم رحمه الله نعم خير كثير. Ибн Кайым рахимахулла айтат, ооба бул көп чоң жакшылык болгон дейт. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام Мисалы في الأرض. Андан соң анан кийин ушул жер жүзүндө андан кийин элчилер, пайгамбарлар пайда болуп атат. إنزال الكتب. Ыйык китептер чыгып атат жерге. الشهداء الصالحين. Шейиттер болуп атат, таква адамдар болуп атат. Ал себептүү, ушунун баары. أخرج آدم من الجنة ليعود إليها. Адам бейиштен чыккан, кийин кайра өзү ошо кайра бейишке кайтыш үчүн эле. ليس أخرج لئلا يعود لا أخرج ليعود إليها. Ал деген ушундай айта алат. Ушинтип чыгып калган эмес, эч качан ага барбагыдай эмес. Жок, чыгып кайра барыш үчүн эле чыккан да. نعم. لا يعلم قبر نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يعني ما نعرف أين دفن آدم عليه السلام ولا نبي إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ошондуктан эле дагы кайсы гана пайгамбар болбосун, бир дагы пайгамбардын кайсыл жерде көмүлгөн жери бизге белгилүү эмес. Белгисиз да, белгисиз. Бир эле Мухаммад пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол эле көмөзүнөн башка. Башка кайсы гана пайгамбар болсун, ал кайсыл жерде көмүлгөнү бизге белгисиз да. Ошонун арасында Адам алейхиссалам дагы. Ал да каякта көмүлгөн бизге белгисиз. فإذا كان يقول آدم وهو حليم وعنده علم وسوس إليه الشيطان وأوقع في المعصية هل تظن أنت تسلم إلا أن ينجيك الله سبحانه وتعالى. نعم. Жана ошондой эле мына карасаңыздар айтат Адам алейхиссалам ал кандай сабырдуу болгон, илимдүү болгон, кандай даражада болгон. Ошондой болсо дагы ага келип туруп, шайтан келип туруп, ага васвас кылып, аны азгырып, аны күнөөгө түртүп коёт. Эми суроо, ал ошондой күнөөгө түшүп калыш мүмкүн болуп аткандан кийин, сен де түшүп калыш мүмкүн эмеспи? Эгерде көрсөтөр, ошондон бул жактан да аман калуу бир эле бул Аллах Таала сактаган болсо, ошолор эле аман кала алат дейт да. لا يمكن أن نصرف شيئا من العبادة لغير الله أبدا. العبادة حق لله سبحانه وتعالى. Ибадаттардан эч бир дагы нерсени Аллахтан башка эч кимге арнаганга мүмкүн эмес дейт. Ибадат толугу менен бир гана Аллах Тааланын акысы. سجود الملائكة عليهم السلام لآدم هذه عبادة لله. إذا سجدوا هم يمتثلوا أمر الله عبادة لله ليست عبادة لآدم عليه السلام. Жана ошондой эле мына бул окуяда пайгамбар периштелер Адам алейхиссаламга сажда кылгандыгы бул деген Аллах Тааланын алар буйругун аткарып эле сажда кылышкан. Алар Адамга сажда кылып, ага ибадат кылуу максатында кылган эмес. Бул Аллах Таала аларга буйрук кылган, ошол буйрукту аткарып эле алар сажда кылган. مثل الآن نحن نجعل مقام إبراهيم نصلي عند مقام إبراهيم ركعتين نطوف حول الكعبة نقبل حجر أسود نعتقد أنها حجارة ما يمكن نعبدها من دون الله لكن الله أمرنا بهذا نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى.
عرفة منى مزدلفة. نعم. мына ошондой эле мисалы ажылыкка же умрага барганда биз Кабаны таваф кылабыз. Таваф кылып бүткөн соң Макам Ибрахимдин ордуна, ошо Ибрахимдин турган ордуна артына барып туруп ошол жерден намаз окуйбуз. Андан кийин Муздалифага, Минага, башка жактарга барабыз. Ушул ибадаттарды ошол жерден кылабыз дагы. Эми ошолорго сыйынып аткан жерибиз жок да. Биз бир эле Аллахтын буйругун аткарып атабыз. Ошондой эле бул жакта дейт да. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله. Шейх ибн Усаймин рахимахуллах айтат. بعض الناس يريد أن يكون أصله قرد. Кээ бир адамдар өздөрү алар ошол маймылдан өздөрү ошолордон болгусу келет. خلاص خليه يريد أصله قرد. نحن نقول لا، نحن لا يمكن أن نقول إلا ما قال الله سبحانه وتعالى أن أصل خلق الإنسان آدم، وآدم من تراب. غير هذا والله ما يمكن. لكن من يريد خليه هو يريد قرد، خليه يذهب هو يقول قرد. أما أنا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله لا نريد أن نكون كما قال الله سبحانه وتعالى كلكم هذا هو. فهمت؟ نعم. Кээ бир адамдар өздөрү дейт. Булар негизи адамзат бир кандай бир жанагы маймылдан деп, өзү маймылдан деп ушундай болгусу келет дейт да. Анда айтат шейх. Мейли анда аларды жоңгой дейт. Мейли өздөрү маймылдан боло берсин деп кой. Алар өздөрү маймылдан боло берсин. Биз болсо, биз ишенебиз. Жок, биз деген маймылдан эмеспиз. Биз деген баш негизи Адам алейхисаламданбыз. Адам алейхисалам болсо топурактан болгон. Мына Куранда бизге ушул айтылат. Биз ушуга ишенебиз. Ким маймылдан болгусу келип атса, жоңгой дейт. Маймылдан боло берсин дейт. يقول عندنا نظريات، عندنا كذا يثبت أن أصل الإنسان قرد. نقول والله ما نصدق. Кейбіреулер айтат дейт, бизде болсо изилдөөлөр бар дейт. Ушунда карап чыкканбыз, анан негизи адам бул негизи деген маймылдан жаралган деп ушундай айтышат дейт да. Биз бул нерсени бир да ишенбейбиз дейт. Бунун баары тең жалган. عندنا قصص حق. Бизде акыйкат, чынчыл болгон окуялар бар. أن الله خلق آدم من تراب. Ошолордо айтылат, Аллах Таала адамды муну топурактан жараткан. ما يمكن نغير هذا. Бул нерсени биз өзгөртө албайбыз.